kalong ka jingkir khu ka bakraw na ka benta ki samla shangrang bat kin thei jang ka than shilang zone ha ka ba menta ka sngi ka lai photorik ujamang ar jaw pan riu kle yo ban sakhi pat ba ya ka jingpli ya ka shlam ai jing hi kai ka ba ki ai kerteng ka rilang college mau saw ha ka ba lawan ban pli do usniaw bhalang dhar ubade usambut menteri rangba ka jilla meghalaya kum ukong san la ban kedo ba ke jingpli ya kani ka college ka long shibenta ban pinjan ya ka lat be ya day bat ke jingkin tiu ya ka puli puthi jang ki samla ha ki kardan ki bakham hajrong ha ka than shilong zone ha ka ba hadu menta kum ka southwest khas hills district kadang dan tang ka wei ka college kata ka sngap sim college mau kurwan ya kani ka rilang college mau saw latei ha ka wei ka jaka bala ai sngo bha da ka kur nyau phnyau mau saw ka ba day san akar bat ka jingmang pisa ka balong saw pholak tingka aa bala be pisa na ka chief minister special development fund 8000 khat phra 8000 ar khandai nangta na ka MPLADS bat na ka special rural works program ha ka jingkran jong sniaw bhalang dhar ubade usambut menteri rangba ka jilla meghalaya kum ukong san ula kular ban ai ka kti kaman ka kti ka diang ban pentulun ya kani ka rilang college mau saw da ka ba ai san lak tingka ban yarab ha ki jingdan kam bat kular ru ban no sanyang ban shna ya ka jingker ne fencing ha ka face system ya kani ka program la penshit pensngan da ka jingrai pedang na ki samla puli ka rilang college mau saw bat ki khana school ka mau saw RMSA secondary school Hakani Gasni, Ladan Lang Nado Kakong AL Maulong IS Deputy Commissioner Southwest Khas Hills District, Uba Bijirwa MPS Superintendent Jangki Pulit ke Southwest Khas Hills District, ke ND Shira MCS Assistant Commissioner ke Southwest Khas Hills District, Uba Renington Lingdo Tongkar MLA ka Maukarwat constituency Patkom President ka governing body Dr. KD Ramsit Principal ka Rilang College Mausaw Dr. KK Nongsit Secretary ka governing body Lambat ki Wedi ki Riurangba kinthop iki khana school bat kinong hikai Welcome, sir. Di babu boarding, di sekretari juga. Lani ginulung kajing pay nam sa kajaka puli kalong ru keng kajing kimi lenti ba kajing hikai kanang yai penjanai syo ba ru ba kanang kilong hikai ro kin yai kat kum kapua ban update yala di kum kilong hikai kum ba hikai ki kana school ong tang magi textbook hilai always ban upgrade yala di ban update yala di kum kilong hikai ti ni kum ki emlang sa alang de ban kersan ikinong hikay baru ban pensidori kay miki kana ban minum slay tarhata ka puli kot pulisla hinway ru ban ya kam sa jangay ban long ta kiriu start kiriu sampang baru bang kiba tibriu tiblay ban don kita ke jingket kli ban long kita ki future generation ban long kita ki nok kli la ka buka ka laway ningong ga jongpi ba ya ki pateng ga jongpi na magasa kadon haga kepi ke jong pinta na kermen bang ge scam baka jing play ya kani jing te hami hapo mau saw kan long ka jing ku am tang ya ka sunang mau saw nreya ka than siliang hi baro ka we Ang kini kilis ki bang ta hakane hakabagi yo putih renang ne sikma kini sanang bor ki bang yamno ki bang ai hakane college namar ki asu thu bakane college kare ka jong ki pai ba Kamde ke jumpa rene, kamde ke jumpa boarding, kamde ke jumpa doktor ke kiloset, kamde ke jumpa budiran, kamde ke jumpa pajak jepre kerja khani. Baru kowe, nak buat fit korek lo ya kene kaji sutro bakala kamadon hakiri gisi benai baru kibalale. Bakari ke kolej kene ke jumpa pajak. Desa simpar ek play pi, kibalale hangni. Bagi kibilti ya kaji ya ya dalam kane kene ke pos. Ngaku akan ek play kerpang si simpar ya isar masih ubah langhar. Pila perlu dikapor kamu kodoh di pis tu tu harus kerno kerno kamu kodoh kapor di pis tuan
Hakis ni long tray kila hapan dam kumudi chief minister ban pe ke sering dekaya bar kowe. Ban hakis ni suti kumle kila hap ban perlu por ki business di sisa. Hi nalor ba idei deputy chief minister ba ponam minister jungi kirtiap ro ba idei kowe ni company ke ba he hakane ka state jungi ki batray ya ki jitray ki ba ki spa crore banyak kene ya ki khar ki bawan na seba banwal tray ke state jungi data na company jungi so ai hapsi bajur ke baktu ka jan tumre lalai don ke bagi sko sarong ya ka jingkeu jo ka spa ka pheu hati khon jo ka briu nyotra hakari ba ka jag benriu ke jungi kadhar construction company kene koi ya ka bagi snow bagi de basko sarong bagi snow tenak baka de tangkane company na ka jat pendre jungi ka bala pane kene ini ditrai bah na kini ke khar ke bawan na saba Rakido Manta ke sarkar jungi khamdam keniga how financial year banwa manta this coming financial year nila perkhat ba la de born ki changes ke bila le hagi LP hagi UP khamtam in term of rationalization hagi le ilahikai piti bha ko ba aspa tam tali ki school don tang ilahikai thendor khana school don aspa lai spa li school with single digit number of student ni dan simpor ma pembiang ma pendai kini baro ke sarkar ke state berang lai populak plus minus population latest ina no khasa hajar tam di school dan di state berang ini population dan sa hajar di school ya kini baro nang kamar na samin yo ke education ke bakam sensar baro mentang la de tan sudah pieson perkat ini benai balade yang to molakat balak government we have done a lot in term of LP school, UP school, in term of teacher pay structure barang sudah permenaman gani kuba ar pola jalan longgeng ikilaya level pay structure mentap kini kini dak hagi si Islam di bangsawan mentang dan sekoi commission ku government ba ila do ka thong ban improve man penba ya ki secondary level but ki higher secondary level unsa peharo hukum whether in term of ad hoc grant whether in term of assist numbers of teachers whether in term of new building ya kata biar ya bisa namar ni sluto ba ka drop out of student ka kain dah di class secondary but higher secondary boleh jadi apa kabarang dai hato class 10 busi nang iyo bor beli sukon teng pendek hamo korwat teng hato mo saw teng hano segeraja hade mare ki pochi metric levels bakas higher secondary level teng kiyo kabay kali kabay kot bapili yo teng kiyo kabay kali bakbay kot kabay jingwa kiyo sa so klaran pala teng kiyo kabay jingwa kiyo kabay kali kabay school fees yo yakini namtan la perkhat bakum government how to promote to improve the secondary and higher secondary level. Kamu sin bila improve lagi ni atau tingkat ban becaka college level school. Kini lagi kam lagi government la perkhat lang borok ko. Ni suto ndai basuk ya gisnong begini depend by holiday. Hale ndai basuk ba depend tang lokal level. Ndai basuk ba depend tang sponsorship body namar ba kani kadai is a collective responsibility. Ni don't come because you start melalui. Ni don't come di kon sama dengan long griu saya bertanya kita griu kemat indai di veteran sidar hakawai ke different level hasil bangwa. Kebapala balai boat singin nong kedong ju snoren ba. Dari ni miak men play school hasor teng dhamai leksu malam ore silong kemertoy that is wrong namang itu. Ada pilih hasilong hajuai hanong stoin kenal ba kakus pipulai dari kejok kami per. Ada itang di snow dari baper. Ada itang di snow dari baper. Kata busi ni kum kedung dapat mesin di sorong. Ada actually make di sorong. Ni kuat ban air di start bakam bagi kon lejo. Upakambun kalat upun dari mau keluar.
Uba kambar ngelak berkiu hasilong kebiar. Unong silong kok berkiu seguhati, uguhati berkiu sebong beda lebat. That is naturally in human being. Kajing slow. Kajing kuat. People mental bonsin ba with due respect. Don't have the political party who criticizing the government. Government air. The government kala ki kam. Kim jong yero. Kyong gumno kyong kedai ke kam from jong ke sarkar. This negative mindset you have to remove it immediately from your thought. Let it be criticized, if they will criticize, you are in the losing field. Mereka suatu kelemu lokal meli jongi kamla menpoi saya. Kajiyo ijnai bijongu, kajung la jung bante songi pindu kakor, nado kasinong, nado ka districts, nado kiwai political party kubo mene. Markum kini kijai institution dari indon kajing ijnai la banbo. Hal suatu mingat badai politician. Kalau kau pergi leh, kiki bagi orang mari ni, kasih apa dia kata? Kau mengarah show juga kat bangalai senar suruh orang mereka kam dulu dia. That is naturally. Ni kinung ni alam kim juga orang sangat kumi kata ki penbaik ki kam pi dengan penbaik. Nanti kita akan ibu ibu jauh. Dah kecil don jauh di college, nak krem atau ten, hadin katup anisnan. Kimi kirusan perkat dengan dia kata. Kung di doctors, kung di engineers, kung di professors, kung di IAS, kung di MCS, what are the things kita berakhoi? Hawat na ini kemampuan bipan, bon terlihat tangamkan bon degree nama. Hak education department, there is a procedure to follow step by step. Kita baru ini discuss about MLA jopi, kemudian menito asnau bah ai kan sarkar, ini ada kran. Nama kepada anda yang kolej barang susunan, there is formalities followed properly and accordingly. Kamtam kum People's College, yang kata kumjuhi nama lambek besuk bensuai jendak dan following guideline. Yang ini baru, yang kinu kebela ini share lang kejimut lokal lembek, kebala ini percaya maybe not immediately. A time will come, don't come and yasha. Nama kesokar bitik kamtam kendi government jungi ka fokus wa kumi hakabede bekini sektor education sektor mijuk. Ni sautu ladon keliti kesikeng, ladon ke blok, ladon ke DC office, ladon ke CAC, ladon katu dulu development ro handai, ladon klem ke jinang ke dista ni dai kum berko sini ngerempat. Nah kita pipai hindi last 8 years. KMDA government under the NDP-led government. Kano hajar liki school hakbrev ke LP bagi UP school ni yarap in term of infrastructure. Mpuna iki hajar samspa la hajar liki classroom bagi yarap whether directly, whether indirectly, whether in the form of new construction, whether in the form of additional classroom. Tegay kecil ini kum ke society pa, kum kino yalam kamtam. Itu tradisional. Tentang iyo classroom ko ba ngiduna ginohika. Tentang ban iyo ginohika ibo biang don go school ba bitaw siya ng daw. Tentang iyo gina school ba ginohika ibo biang halay ngiduna classroom. Kini challenges kabila man kasi ba. Ban only ban bukan ke college. Labdej si siya, Emily go be back sponsorship body but dream siya is not easy to take a It's not easy. Makinompay na ba kisok, pinapanram ni kan di college, it will be a tough task. Halay di kasi iterlig itong pingaklap marotin. Kanya kinakan sukses ba? Nga ay kublay kertang. Yung sponsor kung gifaman na doon pas na.